Genesis chapter number 30, verse number 19. Verse 19. Sigcine uverse lokugcina. So ngiyayithanda ke lena ngoba igcina lapha ekutheni nje uJakobe waphila izinkuni wadonsa lapha yana mayiseyiphila izinkuni wavela kumhlophe wase siyayithatha iphambanisa uyifaka emanzini. Then uma ayifaka lapha emanzini bese sithi ke zonke lezi izinkomo nezimbuzi ezazithi bayifike iphuza bese ziyamitha. Amen. Siyayazi ke le ndaba. Jakobe uqala izinye izinto zimlandalandele ngoba naye igama lakhe lithi lisho ukuthi waye ukhohlisayo. So uqeda ebekade ukutshontsha isibusiso sophuwa. Then esekwenzile lokho wasesiyabaleka ngoba esabela impilo yakhe. Size la nje le ndaba wahamba njengoba sesimthola manje lithi iBhayibheli nawufika ku chapter number 29 lithi wayehleli ngase emfuleni lapha ngaseHarani. Then umehleli ngakhona lapho wabona abantu bekhona belusile belethe imhlambi yabo lapho kade bephuzisa khona imhlambi yabo. Then nabefika uthi phuzisani phela imhlambi lena nizenayo. Then abalusayo bathi asikwazi ukuyiphuzisa singakapheleli ngoba kukhona itshe kufuneka silisuse bese sesithi siyaphuzisa sonke. So siyalingana masifika la. So then siyaqhubeka nembuzo ningaba kuphi nina singabaseHarani. Niyamazi umuntu okuthiwa uLabani? Siyamazi lo muntu loyo. Ukhona usaphila? Athi ya usaphila nendodakazi yakhe yeza. Izofika khona masinyane la ngoba siphuzisa sonke inkomo khona la. Ngempela yaqhamuka le ndodakazi. Izophuzisa inkomo zikayise. Naye ibona la ukuna uJakobe. Bese siyaqala ke lithi izwi lenkosi kule yalo wayihaga. Wayanga. Ngendlela ekhombisa ukuthi bayangelana. Then usayitshela ukuthi ubani. Uma ke esekhulumile nayo bese seyamtshela naye ukuthi cha ubaba usekhona azichaze zonke izindaba bese sebeyahamba sebeya ekhaya. Uma sebehambile ke sebeya ekhaya sithola ukuthi uma efika khona usebona lena kunale ntombazana ayibonile uRahayeli yena wayithandile. Naye efika khona wathola ukuthi le ntombazane kanti iyona encane. Then uma esekhuluma noLabani, uLabani uyangimangaza, uyambamba, uyamanga. Uthi wena igazi labagazi ami wena uzothi wena umpowethu athi ngempela wena uyigazi lami. Then simtholeke uJakobe sesebenza. Mayiseqala ke manje ukusebenza bese seyabuya futhi Labani. Enokuthi uveza nje inhliziyo eliyo athi ngizokhokhela ngani ngoba wena umntana kaSisi. Then uJakobe athi no. Ngizosebenza nje lapha ekhaya wena njengomalume wami uzobona ukuthi ngikhokhela ngayiphi indlela. Asebenze uJakobe. Uma sebenza bese sithi ngiyamthanda mina uRahayeli. Ngiyafisa ukuthi ngishade naye. So ngicela ukuthi ngisebenzele iminyaka esikhombisa. Asebenze iminyaka esikhombisa. Ufika isikhathi laqeda khona. Siqedile sefuna ukuthi kube nomshado. iBhayibheli lithi kusho ukuthi kwakunendlela yokushada ngakhona lapha engayiqondisisi kahle. Yeveli mhlawumbe enkulu lefamba lapha yana bese ke umuntu usuyamshada kodwa lo muntu omshadayo akufiki lesikhathi lesi engiyaye ngisisho ngithi now you may kiss your bride. Ngoba lapho ngavula khona ngeke ngize kulokho nje. Ufuna wamkhosikazi lo ngekhethi.
Kusasafika leso sikhathi njengoba sifika nje kuleli khathi manje ngoba sesifikela bonke abantu. Indaba siyizwa ukuthi bayivuke ekseni. Kusho ukuthi lapha mphenya khona. Because noma ungacheka kula amanye amalokhu njani amakhonkoleti ama-concerts, uma uyacheka ukuthi kwenzakalani la in between. Then yonke le ndaba ayifuni ukuvela kahle but ivela asevela lenzansi ekseni ukuthi akusiye lo muntu engimsebenzele iminyaka e7. Engathi ngiyibuyisele le minyaka mfundisi umama. Yonke insizwa mayithi ithi 7 ukuze uzothola. Manje athi ungenzeni laba ungikhohliselani. Yabona ngesikhathi esinzinto ozenzayo uma sezenzeka kuwe uyakhohlwa ukuthi nawe ke wayenza lento leyo. Yabona isikhuluma njengomuntu othukile ongazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe. Uthi yini lento yenzayo empilweni yakhe ukuthi ngibe nomuntu engimthandayo but wena wanginikeza umunye washintsha futhi lo uLabani wathi la kuleli lizwe lakithi abantu nabezogana awukwazi ukuthi ungathatha umuntu osegcineni engakashadi lo osekuqaleni. So ingakho ngenze lokuyisiko la kule ndawo ukuthi noma thiwa ukuthanda lo wena uthanda lo osegcineni but kufanele uqale ngalo uqala. Uthola manje umusa ngenxa yalo othandiyo oqala wasegcineni. Then oqala yena noma bengakathanda bese ijole sethandiyo. Ayijole futhi eseganile. Hambeke le ndaba lena ke amthatheke lokhu njani bese sithi okay kulungile. Ngikhohlisile ihlungu inhliziyo yami. But so athi Labani kuzophinde umthole lo. First of all uzohlala nalo ivike lodwa. Hlale naye ukuze uzomazi kahle. Then bese kuqhubeka futhi another 7 years. Ozobe soyisebenza futhi so that uzokwazi ukuthola lo mthandayo. Lo wena othi muhle kakhulu ngoba liyasho iBhayibheli lithi lithi uLeah amehlo akhe ayebuthakathaka. Then ngizibuza ukuthi ukhona umuntu ongadlala ngathi umshado ngoba ukuthi amehlo akhe abuthakathaka. Imhlola la kaJosephine. Uyakusena ndawo. Abthatha. Uma eqeda ukumthatha sibuka ukuthi uSister Leah lo sethathiwe omncane uNkulunkulu isibeletho sakhe usivulile. Then esalo thandiweyo laye esakhe sivaliwe. So uma eseqala thola abantwana lento lena kuye akasabuki nomusa ukuthi bathola kanjani nalo mshado uthola kanjani. Then kulo uRahayeli usebonakala engazuthi akusekho ukuphathana kahle phakathi kwabo. So njengoba sengasekho ukuphathana kahle uRahayeli akayekile ukuthandaza. Ngoba asiyeke ukuthandaza noma sesizibona sisekhoneni esihluliwe kulo. Kodwa asiyeke ukuthandaza. Noma sesizibona sisesimeni lapho khona sibona ukuthi sesithandazele lento but asiboni khona into evelayo but asiyeke ukuthandaza. Rahayeli azayeke ukuthandaza ekubene bonile ukuthi uJontshele indoda yakhe and the Lord uthi indoda yakhe sekuhuye oshintshayo mayikhuluma manje athi indoda yami wena uyifunani manje indoda yami ngoba simbona masiqhubeka isikhathi ukuthi ukuba eqhubeke ezala abantwana bese kuba khona umntwana ohamba yofuna lesitshalo yakho engakwazi ukuthi kuyini igama linye kuyini uma ebuya nakho ephathele umama wakhe okukudla usethi uRahayeli awungipha ngidle into ophathele yona indodakazi yakho uthi uLeah usufuna nento yendodana yami engiyithole endodeni yami indoda ayithole ngokuthi lo kade kuwukuthi lona ngokomthetho wesiko la ekhaya. Kodwa manje siyashintsha uthi usufuna amagama lela ayindodana yami engiyithole endodeni yami awudeli ukuthatha indoda yami
ngoba yena eshade kwaba wesibili kodwa bewoqala uze athi uRahel okay kusho lento ebalekile ngisengicabanga indaba yalabafana babili ukuthi obunye wadayisa ngefa lakhe ngenxa yalokhu kudla lokuthi okay kulungile nawungafuni ukunginikeza unikeze namhlanje uwe ozolala endoda yami for lokho uLeah wasesiyamnikeza uma eseqhamuka uJakobe ebuye emsebenzini yakhe yosuku bese siyagijima yakuye afika amtshela athi hayi namhlanje uzolala kimi ngoba izwi lenkosi libeka kucaca ukuthi wayesemthanda kakhulu Rahel vele lo wayengakaza zamthatha wamnikezwa ngenxa yesiko lalapha kule ndawo yingakho azehlala naye ngoba wanikezwa ngokwesiko la kule ndawo so vele isikhathi sakhe esiningi sonke usesichitha nalo amthandayo vele then uma sebehleli naye ke usethi usiyajabula lokuthi namhlanje ngenxa yokuthi indodana yami ihambele yamkhelela lesi sithathu then sengizokwazi ukuze ngikise ngiyithole nami namhlanje le ndoda yami then uma ke eseyitholile eselalile naye lithi iBhayibheli waphinda futhi waqhubeka ngendaba yokuthi abathola abantwana wathola enye indodana then bathi sibuka lento yakalorahayeli ukuthi sivaliwe isibeletho sakhe uNkulunkulu uyamangaza yabona uma lithi iBhayibheli izindlela zakhe ngeke size sizazi indlela kaNkulunkulu ngeke usiziqonde yingakho ngishilo izolo ngathi ngike ngabuka lelizwi elimahubo elithi abantu ababi okhulumayo uthi lokhulumayo ngicishe ngashelela ngoba ngibona abantu ababi bephumelela lize lithi abakhuli ngisho lokugula laba bantu kodwa mina ngiyakhuleka ngiyavuka ekuseni ngiyathandaza mina Nkosi ngiyaletha nokweshumi phambi kwakho mina ngiyayenza yonke imithetho kufanele ukuthi ngiye konke okuhle ngiyakwenza kodwa angifani nalabantu ababi bahlala imoto ezinhle ezinkulu abantu ababi bahlala emzini emkhulu into okuwesi ukuthi bona ababonakali noma belibene nokugula abaninye lezinto thina ezinye esikhala ngazo abakhali ngazo labo bantu ababi uthi kodwa ngithanda lelo lokuthi lokuqaqale ngalo ukuthi ngicishe ngashelela ngoba mangibabona kanti ngizosheleliswa ukuthi into ephelayo ngoba uma sohamba nayo ithi noma bangaba nazo zonke lezo zinto bathi bona bayanqunywa mashinyane abafa zonke lezo zinto abanazo izinto eziphelela la ziphelela lapha emhlabeni nami ngeke ngisho njalo manje ngithi ngisho ngalibuka ulibone iphapha udelele ukuthi awuyini bona lokho but you never know ukuthi uma seniye emathuneni iphalo alto waliyolidwaba eduze kwakho endathengela icasket ngabuka enye documentary eveza lomunye ukuthi niyababona bonke athi niyababuka lapha but eveza idumbe elifile esezinesikhathi zifile lezi sidumbu zamaphela athi na lo kwakuyibillionaire lo imillionaire lo kwakuumuntu naye wayekade engene kahle laba enibabonayo laba bangapha abantu abebekade bengenalutho wathi kodwa ake nibabuke bonke akekho hlukile ubuso buyakhutha kubo bonke awukwazi ukubona ukuthi ayilonto lo unjani lo bonke bayafanana uma sobabuka sebezidumbu besesebelela into esikholelwayo thina ukuthi umphefumulo wethu uyothola ukuphumula ngeke ubuye uyotshela abantwana bethu ukuthi siyagodola ngeke uyobuye uyotshela abantu ukuthi silambile uma sesihambile sadlula ngomhlaba noma nomzimba wethu bangada bewubeka lapha yana bawubone kuyinto efana nayo kodwa umphefumulo wethu ngaphakathi umphefumulo wethu lapha yokukhona uyokuthokoza uyobe uphilile ungafile ngoba uJohn usho njalo uthi okholwayo uye noma yena ngafa kodwa yena uphila yophila noma ngafa ingakho sikhona izikhabulo amen sahamba nayo indaba sahamba nayo kwafika isikhathi
esithi wabe uNkulunkulu madoda yamthanda uJehova. Yabona uma like lithi lenkosi nikhuleke ngesineke bese niyalinde then nisemkhulekweni awuyeke ukukhuleka but nikhuleke ngesineke and nilinde. Then yini lento eyenzakalayo lithi sifika lapho khona elithi lenkosi wase uNkulunkulu uyamkhumbula uLahayeli bayisemkhumbulile naye wathola umntwana wazala umntwana. Uma esamzalile umntwana izwi lenkosi lithi uJakobe isikhathi wathatha istep waya kuLabani wathi Labani nikeze amakhosikazi ami nabantwana bami sengifuna ukuhamba ngekhaya. Uthi sengisebenzile kuwe kanti mina ngizozakhela nini ifa ngiyosebenzela nini mina ikithi ngoba konke ngikusebenzele wena iminyaka eminingi ngakayibali lo 14 years sengisebenzela abamakoti but iminyaka ngisebenzela wena sengifuna ukuthi ngihambe ngekhaya ngiyokwazi ukuthi ngiyosebenzela umndeni wami ngisebenzele nami ngikhulise nami owami umnotho. Uthi uLabani masifunda lelizwi lenkosi ngizokukhokhela ngani izobe lithuse le kanti besebenza lo muntu bekhokhelwa ngani sonke isikhathi esebenze ngake bekhokhelwa kanjani. Uma ulifundisisa kahle leli lizwi for the first time lapho khona uJakobe ezokhuluma ukuthi yini into engaba inkokhelo yakhe angakhokhelwa ngayo emsebenzini enzima ayenzile sonke lesi sikhathi lesi. Ngizekukhumbula abantwana bakwaIsrayeli ukuthi uma bezophuma eGibhithe babesebenza ingekho imiholo but the day bezophuma uNkulunkulu wavele wenza inhliziyo zalabantu angazi nengqondo wasithumba kanjani ukuthi lapho kade usebenzela khona uzoya khona ufike uthathe noma ngabe yonke ingcebo yakho ozoyifica khona endlini uzofika uyithathe bese sendiphuma naye. uJakobe bathi uza ngendlela ene-wisdom ukuthi no ngoba ngiyabona ukuthi mhlawumbe ngeke sikwazi ukukhokhela but into engizoyenza ngicela ukuthi ngizohambela empuyweni yakho ngizofike ngikhethe lezi zonke ezimanangananga nalezi ezimaqapaqapa ngizothanda ukuthi ngizothatha zona bese sengihamba nazo angeke ngithathe yonke ipuyo yakho but ngizokhetha kulezi ezimanangananga nakulezi ezimaqapaqapa. Then bese sethi uLabani akwenzeke njengezwi lakho lo baba lona umekhuluma into ethembisayo athi okay Jakobe akwenzeke njengekwezwi lakho. iBhayibheli lithi ebusuku ngesikhathi esithile umnikeza 3 days kanti uyazi kule 3 days uzohamba ayothatha zonke zona lezi ezimanangananga nalezi ezimaqapaqapa asibalekise asithuthe ayozinikeza amadodana akhe. Emveni kokuthi uma uJakobe eke wakhula esekhulumile naye wathi sengifuna ukuthi ngihambe ngekhaya uthi uLabani uthi ngingakudedela kanjani ukuthi uhambe la ngoba since wena ufikile la kuleli khaya wafika imfuyo yami isimo singekho right but ufika kwakho la ekhaya imfuyo yami yashintsha yakhula yabankulu isimo sashintsha kuleli khaya imbuzi zanda inkomo zanda ukufika kwakho la ekhaya sakube into useless but kwaba khona ushintsho elenzekalayo la ekhaya so ngingakutethela kanjani laba ingakho ngithi mina awukosi yami sizobathatha apha abazalwane abanje ngesinye isikhathi bazothi amakhuluma kukhona abantu abanjalo lo empilweni zethu as pastors umefika nje kuni secondary transfer sikhali inyembezi kumnandi uzothola imali engcono but sikhali inyembezi ukuthi kodwa Nkosi senoshiwa lo muntu lona okhuthele kangaka enkontilana okhuthele kangaka osebenza esisebenza naye kahle kangaka ngishiyela inselelo ukuthi uma usahleli phansi uzibuza ukuthi uma ngathi kusasa kuleli bandla uNkulunkulu usengithathile usengikhuphulele kwi-level engaphezulu
ngasuka kule local church sengiya ku local church umfundisi the leadership ekhona ebandleni lakho yonke ingazizwa kanjani ngawe ingasho ukuthi since ukhona kuleli bandla ngiphuya manje khulile since ukhona kuleli bandla yonke into ekhona sena ina ebesikade sinayo la ku level kathi khona kukhona level oyisuse kuyo wayebeka kwenye level noma singasakhuluma izinto esingama materials but sikhuluma ngendlela yokukholwa ngoba enye into okufuneka singangeni ku trap kuyo ukuthi into ebalekile nento ezasazana la ukukholwa lokho kunye esikwenzayo kwezinto ezinkulu ukunikela umuntu kakhulu but into esihlanganisa uJesu Kristu wasenza sazana ukukholwa ukuthi kodwa lo mzalwane esona okholwa okwazi ukuthi basikhuluma ngokulandwa kwemphefumulo siyibona nansi into ebalekile ukulanda siyasebenza yalanda imphefumulo singakhali kodwa kuNkulunkulu wami oyingcwele Jehova singawuthi senzothatha phi bani ngoba lo muntu kade ngiphi imali no asikhulume ngendaba yokukholwa kube yona ukuthi umntwana ukuthi lapha azofika khona ibandla lizothuthuka ngokukholwa ibandla lizothuthuka ngokwazi uKristu ibandla lizothuthuka ezintweni zikaNkulunkulu siyakhalela indaba yasemaphokotheni wakhala laba wathi kodwa ngenze njani yini into engangenza ukuthi uhlale ube la kwasho ukuthi useshisa ulaba uJakob sokhulumile ukuthi kufuna ukuhamba ngekhaya safika isikhathi sokuthi ahambe uma sekusondela isikhathi esifana naleso uma athi uyafika uthola ukuthi lokhu imfuyo kade ikhethile ukuthi ufisa ukuthi kube yiyo azohamba nayo akasayitholi seye waphanjaniselwa yona ngiyayithanda kuleyo ndawana leyo ukuthi kunezinto ezingadingi ukuthi silweke ngokuyilwela thina ngokwethu esidinga uNkulunkulu ukuthi kube nguye lwayo yabona wathi uNkulunkulu wavela nje wavela kuJehoshaphat wathi lento yayima Jehoshaphat yebhakisi yakho lembi leni ngeyami ukhona ikhathi la ngishidwa lapho esidinga khona ukuthi singayisebenzi nendaba ye-confrontation ngesikhathi ukumbuke nje umuntu ufike bevali nansi into yami lapha yana ngithi mina bangishumayela ngiyacupha ngibheke ukuthi ngishumayela isikhathi esingakanani ithi sengiqedile ngihlale phansi nansi into yami sithanda Hallelujah. Hallelujah. Then singapha. Then into eyenzakalayo lapho njoba ngisho ukuthi ezinye nokuthi mina futhi angifuna ukuthi ezinye izimba sezilwele sona. You know into encourage kakhulu esikhathi esiphambili kwaku isiya pastor yami engilandele yona. Siyaphatha yami ngilandele yona kwakumuntu owayephazi ngendlela ebangalisayo so esikhathini esiningi njalo makwenzeka izinto ezenzekalayo ezithinta empilweni yami ngangivele ngicabangela ngithi upastor uNdlovu bezokwenzana konje bese ithi answer ebezoyithulele pastor Ndlovu bengasiyona umuntu omhlanga besixhwala bengasiyona umuntu wokubuyisela yabona wathi waqala wathi uyiphiselela ngokwangakoma amandla akho uNkulunkulu yashifta athi ake ngimbuke azilwele then uzothi angaphelelwa amandla ke bese sengiyafika thina sifuna sifane nabantu abangathi bathathe ulwandle abangathi bamuka nabo bathi mamuka nolwandle abakuthathi usenamandla wakho funa bakuthole ngesikhathi soyethile bese beyafika ke uma bezokubamba usenamandla nizocwila kanye nawo so funeka bakuthole lesikhathi amandla wakho sewaphelile nawe sewubona ukuthi vele sewufika kahle vele funeka lo muntu lo enimbonayo ngaphandle kube umuntu ofayo uma esefile lo muntu loyo kugcwale yabona nomfundi wakhe Colossians okhuluma ngokugcwala kokuNkulunkulu ngaphakathi empilweni zethu uma egcwele yonke into esiyenzayo asiyenzi uma sihlanganela ngoJesu Kristu but asikwazi ukuthi kusasa ngoba kunemeeting sithi Jesu ke
hlala la siyabuya sesiyongena emhlanganweni sithuthele manje siyakhuluma manje sizobuya uma sizobona mase siqedile akaphanisa umuntu sami bazalwane phela la siqeqozwe sikuphi ngoba into eyenze sazana uJesu Kristu abazalwane bazokwenzela mihlola wathi uyangizwa bamshiye ngaphandle mase ababuya sebezohamba sebeyathandaza uNkulunkulu hambe na Jesu Kristu hambe nathi usigcinile la yonke usibone saphuma manje sima sonke lesikhathi baphize emhlanganweni khona lasikhonza inkunzi awusazi ukuthi sikhonza kanjani awusazi sejulele nje ihlini zihlinele nje sijulele come ngesikhathi se-conference uthi hawu uMamdlovu yilo mama quiet kangaka bayazi bonke naye yazi ukuthi yabona masethiwe mina ngiyithulela nje masesonto nangqanga kodwa ngesikhathi se-conference mina ngizwana ndothi kuye uzakusho kungaphakathi because sazi uma sesiku-conference sesishintshile manje asesibona abantwana bakaNkulunkulu manje uthulisa uthi yaphakathi silake sifile ngomthathu usibambelela la sesikwibusiness yabani ibhizinisi yabani sizokhuluma ngayo lento sizoxoxa ngayo sakha umsebenzi kabani ngoba njengoba sizobe sisihlangene kuma-conferences wethu sakha umsebenzi kaJesu bazalwane ukuthi funeka silethe ama-report kaJesu kuhambe kanjani umsebenzi kaJesu hayi womuntu hayi basibani bani size ngoJesu Kristu la so akukho lapho sizoshintsha khona sithi hayi yabona manje sekhuluma iy'nkosi balanga asikho inkosi balanga yingakho nje siyasasa asifuni noma yabona ngiyangizwa mina yethu bathi sesizumisa umpostoli sesofisa umvangeli kaJesu ingqongqodwane uthi bala into bathi iqhamuka kubaleka amadimoni inkelekwa ikalakatha inkelekene into ethi bayingena amadimoni uthi siyahamba 1 ubheke wena lenkalakatha sekuma first page endaweni ethile seyimoshile senza ukuthi nithi awu le abathi abasungisa bazalwane sicela lonke lisuku ngoba basesizumisa ingqongqodwane apostoli udokotela yabo sithi uze zonke izinto umfangeli udokotela udokotela umfangeli ingqongqodwane into ethi bayiqhamuka kudimona kaza waba uyajabula yebo kuzuko ungamangala into angalala nayo alala ebusuku yaye yona ingqongqodwane sabizela uJesu Kristu kuyinkalakatha uyu umuntu esimuzwayo thina bayiqhamuka bathi uthi bayiqhamuka uJesu Kristu ngomsebenzi imuni nawe ndodana kophezulu qhamuka ingqongqodwane ngempela-ke manje idimoni lamazi lathi ngakusebenzi imuni nawe wena ndodana ophezulu konke sambona uJesu Kristu athi akhipha amadongo athi aphuma lo mzimba hambani niyongena olwandle angene engulubeni ahamba yiyo ingqongqodwane hayi lena ethi uhamba lobani niba ngakhi nisuka kwabani julele nje umuntu thina sazi into eyodwa ukuthi masibiza libizo likaJesu Kristu konke kuyenzeka namhlanje ngifuna ukusho into eyodwa ethi uJacob wathi ungabona isimo esinjengaleso ngifisa ukutshela mntana baba ziyenzeka izinto ezinjengalethe empilweni zethu sometimes ufika bengazi abantu bengakakulindeli abantu ungene kanti abakubonanga bakhuluma nawe bakuhleka abantu bakhulume nawe abantu ume lapha emnyango nawe ungena bonke mhlawumbe bebangathi bayathuka bathi ngifuna ukutshela leyo
akusiyona eyakho. Leyo akusiyona eyakho. Ngifuna ukutshela something ekuyenzeka in my life. Abantu bayafuna ngephutha bakufonela. Kanti bafuna ngephutha. Baxoxe. Umfundisi ufishane, umfundisi khanda kakhulu. Umfundisi inyawo zifishane. Umfundisi unjani? Hayi baze uyaba khona into ethi hayi bheka icingo nawe solalela too much. Abeka phansi icingo ngavala. And funeka labo bantu labo ubabingelele baxhawule and bafele uhambe khona. Uyobangcwabela. Bagulele uhambe khona. Uyothandaza khona. Tshela sikujika utshela uNkulunkulu angekho strong kulento. Kodwa wena u-strong kulento. So ngicela uNkulunkulu unikeze amandla ngendlela kuye ngoba angeke ngize ngithi ngizwile mama. Nikhuluma ngami. Nithi ngoba le izwi lenkosi lithi konke lokho. Lize lisho izwi lenkosi lithi noma ungafika eTexini ngikhona abanye ingozi bala eTexini bakhuluma abantu abanye kuthole bakriticize abaKristu nani awungene lapho. Ngoba noma ungayiwina le conversation kusho izwi lenkosi lokho akusizi ngalutho ukuthi abatshela lesi bakhuluma thina bakuthethile angangena ngase ngibaqalele ngathi bathula bathi impela uyiwinile conversation but awubawinanga kuKristu. That's a problem. Abantu bawina kuKristu awuwini conversation bahlula. Amen. Then asambe nendaba sesiyavala siyolala. uJakobe uma asesibonile leso simo esinjengaleso njengoba ngisho ukuthi wathula la ebonile konke lokho but into ayenza lento uyayibona ukuthi ayiveli kuye ivela kumoya oyingcwele because ayikaze ize yenzeke futhi yenzeka kuye yagcina lithi iBhayibheli wake sethatha manje lezi nkuni azithatha yena lithi waseziyayiphila uma eseyiphilile lezi nkuni kwavela okumhlophe phakathi kwalezi zinkuni uma sekuvelile lokho okumhlophe phakathi kwalezi zinkuni wasethatha konke lokade bekusho ngamagama khona okufaka khona amanzi bese zithi zahamba inkomo nezimbuzi zayophuza zathi singaphuza kulawo manzi lawo zase siyamitha nizwile kamama ngihluyile leya ithi yanaba lapha but ngizwa le everything ethi wayiphila inwa wayinikeza isikhathi wathatha uhlobo lwe-almond wathatha uhlobo lwalesitshalo wathatha uhlobo lwalesitshalo ngiyabona lento lena lo mthalane lo muntu lo wambulele ngoyengcele wathatha yona wayiphila kwathi makuvela ngaphakathi komhlophe wathatha khona wasisethi le mcengezi leyindishi ngabe ayebekile wathi le inkomo ziphuza la iBhayibheli lithi zazithi mayifika ziphuza bese namehlo akhona zibuka la kukhona lezi nduku lezi esiphiliwe ngaphakathi kwazo bese seziyamitha bese seziyakhulelwa and uma sezizala lento laba uthi uyayibona ukuthi man ayinayo ngisho nescience engakanani ethile but inento kaNkuluNkulu ethi zibuka emanzini bese ziyawaphuza futhi lamanzi uma seziphuzile lamanzi lawa then bese zona ziyamitha uma sezimitha uma ayizala noma yiphi inkomo but izala ezibagabha haleluya lento lena yenziwanga umtabango womuntu but yenziwa uNkulunkulu okwenzeki kubantu but kusimakathe kuyenzeka lokho esikhuluma ngakho sithi uNkulunkulu akwenzeki lento ngeke ize yenzeke but kuJehova yenzeka leyo nto leyo uma into yethu ithi asingayeki ukuthi siphile nawe unezakho indlu kuphela ukuthi uphile ukuze uthi nayiza into afuneka ize kuwe ingafiki iphuze iphume kaze kangalutho funeka
awukwazi funeka mawuphuma la uphuma ukhulelwe kunento ayimithi emagabhagabha engafani ney'nkomo ejwayelekile but singena la sikhulele kuye siphuma sesiyozala ezinye izinto in the name of Jesus. In the name of Jesus. Awukwazi ukuzokhulungena ngakendlu uphume kulomkhosi omkhulu kangaka ungakhulelwanga futhi ukhulele into esingayiqondisisi kahle uJehova usinikile yiloyo naloyo njengoba ekhona la uthi bathi indaba isitheni phuza. Hallelujah. Hallelujah. Nasi sefikile ungathi lena Nkosi yami ngabe bakhona but uma sesikhona kulomfula la sibekele khona lemtengezi woza nawe yiza nakho konke yini ofuna ukuyikhulelwa in the name of Jesus yiza nakho ukuze uzongena bese sewuyaphuza uma sewuphuzile kulomthombo kukhona into ozophuma nayo uzophuma sonke sikhuleke kunezinto uNkulunkulu afuna ukuthi sibe nazo asibekile kuloyo naloyo labadabhadabha khuluma nezipho zikamoya ingcwele uNkulunkulu asibekile ebandleni likaKristu yiloyo naloyo kufuneka eze ungezi ukuthi nje sengiyadlula nje but kulamanzi abekiwe akusiwa amanzi nje afakwe izinti eziphiliwe bavele kumhlophe khona so that masiphuza siphume khona sesikhuleke. Mase sesiphuzile saphuma sikhulelwe bese sisale zemagabhagabha asikwazi ukuphuza siphume sinje ngoba sinje waphuzaphi awusitshela ukuthi waphuzaphi kano nayo siyazi waphuza ngapha amanzi yimuphi umthombo waphuza kuwe indlela ethitha ngayo abanye abazalwane waphuza kuphi ngapha amanzi aphuza kuwe wena ngoba uma waphuza kulamanzi aphuza esikhuluma ngawo yonke into awukwazi kuba nje waphuza lapho waphuza khona wavilapha kangaka waphuzaphi ngoba izwi lenkosi lithi angikwazi ukuthula nalento yakaJesu Kristu uma sengingamamekela njengenkosi nomsindisi angikwazi ukuthula ngoba ngaphuza somewhere ngaphuza kuye. Amen. Saphuza kuye ayiphelelwa lento akusiyona into yamuntu ayikho enti sengimdala kade ngihamba ngala manje seyilento seyiselele nani yini mina sengimdala ayiphelelwa lento le ingakho mahlebe kahlabela sithi ngeke laphela amandla